گوشتین میگیرن اکنون بالاخره پهلوانان. در اینجا محسیدینوف پهلوان پیراهن سفید پوشیده است. در اینجا یک اصول را خواست استفاده برد و رقیب باشد عزیزوف صدرالدین. این پهلوانان هر دو شهر دوشنبه را معرفی میکنند. دو پهلوانی که آنها حالا مبارزه را آغاز کردند. انوشیروان رقیب را کشوده میکند. شاید قلندر و اولین شیدو را شاید برای عزیزوف نشان دهد برای گوشتی نگرفته. برای هر دو پهلوان قبول میکند. محسیدینوف نیز مبارزه ادامه مییابد. روش معروف رسول باقیف طریق پای بالای سر خود هوا دادن که در تفسیر زبان تاجیکی تامنگ یک وزر حالا اکنون با سود پهلوان پیراهن سفید پوشیده انوشیروان جنبست می شود و گوشتین ادامه می‌یابد. حالا که انوشیروان از لحظه های اول فعال بود. دوباره شایده حجمه صدا بلند میکند. انوشیروان باشد در اینجا دوباره رقیب را داشته است. میتواند که از این حالت هم کار برد. حالا نبرد خوب آغاز شده است با دویمین وزر و ایپان. از لحظه های اول معلوم بود که در اینجا محسیدینوف فعال است. در وزن تا 60 کیلو جمشید خلیلوف یکی از پهلوانان نامدار کشور بود. صورت بلند گوشتین جمشید خلیلوف مردم را در حیرت می‌آورد. یاد دارم در همین تالار بود. در همین تالار بود که بسیار هم پرتوفت‌های جالب را کرده بود. خب اکنون جفتی وزن میشود دوستان عزیز. در اینجا سفروف میبراید پهلوان پیر علی جان با فتویف گوشتین گرفتن را آغاز میکند. حالت تکرار بود. لحظه ما دیدیم یک پرتوفت جوازری برای فتویف دادند. فیروز فتویف با یک وزر این پهلوان خطلانی انکتر شهر کولوب با پیش می رود. حالا حجمی گفته شایده قلندر و دوباره گوشتین را آغاز می کند. با عباره حجمی که در تفسیر با زبان تاجیکی گوشتین گیرید معنا را دارد. این حالت استارت. گوشتین گیریدی قلندر و حالا دوباره این پهلوان را با هم جفت کرده است. ببینید در اینجا ماته ایستد. دوباره حجمی است جانب شایده قلندر و یک وزر بسود فتویف فیروز است. فیروز فتویف وزری رو گرفت اما در اینجا رقیب سفروف علی جان برای جبران کردنی این وزر بسیار کوشش دارد. اکنون گوشتین نگرفتن پهلوانان شایده را مجبور میکند که اولین شیدا را برای این جفت نشان دهد. سفروف روش اوچیمات را به کار بردن شده با رقیب از این حالت خود را کنار بود و نتوانست در اینجا عمل خود را انجام دهد. حالا فقط حجمه است و ماته است.
Сафаров Алиҷон навбати дигар рақибро хуб доштааст. ҳам гиребон ва ҳам канори рақибро ва ҳуҷум мекунад. ҳуҷуми бенатиҷа аст. ҳоло баромадан аз Татами Фирӯз Фатоевро дуюм бора шидо нишон додан аст. бо вуҷуди як вазари доштан Фирӯз Фатоев ҳоло кораш дар хатар аст. бибинед ҳолати бо ҳам муқобил нишон додан. бояд инҷо шоида нигоҳ кунад, чунки ҳаракатҳое ки агар ҳуҷум аз минтақаи зард бошад ва анҷоми ин ҳуҷум дар берун аз минтақаи зард бошад ҳисоб карда мешавад. вагарна агар аз минтақаи зард ҳуҷум бошад берун аз минтақаи зард пас ҳисоб карда намешавад. ин қоидаҳое ки дар гӯштаи ҷудо маъруф аст. бояд аз ин тартибот огоҳ бошанд паҳлавонон. барои Фирӯз Фатоев бубинед як вазари дигар. бале эпон офарин. Фирӯз пирӯзӣ овард барои худ, барои мухлисонаш ки аз он тараф мешавад гуфтанд. анек шуд Фирӯз. гуло аслан мехонанд ба Фирӯз Фатоев ҳам толоронаш дар рӯбарӯ нишастанд. акнун вазни то 60 кило ҷуфти навбати ҳолати такрорро бубинед. бубинед дар ин ҷо метавонист ки Сафаров ин аввалин вазаре ки Фирӯз ба даст оварда буд барои мо пахш кардам ва дуюм бора низ бисёр ҳаракати ҷолиб кард. ана ин дуюмин партофт аст. хоб мегузарем акнун ба мегузарем бубинед чӣ хел олӣ ва ҷазоб. мегузарем ба ин рақобат. мо агар нишон бидем инҷоро нишон бидем, майдонро нишон бидем мустақиман. офарин. дар инҷо коргардон кӯшиш мекунад ки ҳар лаҳзаро дӯстони азиз барои шумо пешкаш ва хуб баромонад. аз ин хотир ҷуфтҳо бисёр тест бисёр ҳастанд. аз ин хотир мо ба қадри имкон кӯшиш мекунем лаҳзаҳои ҷазоб ва ҷолибро барои шумо такроран дар ҳолати сӯз шуда пешкаш гардонем то шумо роҳат баред. хуб ҷуфти навбати Давлатзода ин меҳрон аст. пироҳани сафед дорад ки рақибро дар ҳолати асайкоми қарор додани шуд ва муқобилиу дар ин ҷо қодир исоҷон мебарояд. исоҷон аз ин ҳолати бисёр хатарнок худро раҳо кард. баръакси ҳол исо акнун рақибро гашваракунон ба назди худ мебарад ва шоҳида қаландаро ва ин ҳолатро дида дарҳол шидои аввалро барои Давлатзода меҳрон нишон медиҳад. меҳрон гӯштин гирифтани нест дар ин ҷо. исоҷон қодиров бошад пайваста нишаста мехоҳад ки сарекид амалеро анҷом диҳад. тариқи пой офарин. беҳтарин техникае ки дар гӯштини ҷудо ҳатто Расул Боқиев гуфта буд ки ман бо мураббии ин усулро нишон намедодем. пеш аз ин дар мусобиқаҳои пештара намоиш намедоданд. анамин тамоми нагаро ба қавли дигар тариқи пой ҳаво доданд ки Расул Боқиев ин ҳолатро нигоҳ медошт. исо ҳуҷумҳояш умедбахш аст. меҳрон бошад майли гӯштин гирифтан надорад. оҳо як вазари акнун бубинед меҳроне ки моро набардашро он қадар таъсир нахондем. баръакси ҳол истифода аз ҳаракати рақиб фақат пой гузошт ва имтиёз пайдо кард. 1-0.
مهران دولتزاده پهلوان سعودی به پیش می رود. دولتزاده حالت تکرار پیشکشی شما میگردد دوستان عزیز. ببینید در حالت تکرار افتیدن بود سر اول رسیش اول هم به نظر گرفتن در کار. ببینید چگونه اول رسیش بود با بدن ایرو کارشناسان حالا وزری دادن و ندادن خلاصه انیق نبرآوردن اینجا مسئولین حالا هیئت داوران خلاصه خود را میبرورند. حالا بس در همان پرتوفت است، پرتوفتی که از از بالا با زمین افتیدن بود در اینجا به قول عیسی قادروف. حالا گپ باز در برای همچنین کمربند که در آنجا میان پهلوانان بود. بسته شدن کمربند در حالت تکرار شاید خوبتر نمایش داده شود که یک دعوا بران میکنن که این کمربند البته کشوده شد و دیگری میگویند که رقیب کشوده کرده است. خب این جو اکنون گوشتین ادامه می‌یابد دوستان عزیز. یگان بحث نیست اینجا به خاطر که یگان نافهمی نیست. کمربند اصول شده است و مهم مبارزه است میان پهلوانان تا 60 کیلو. حالا مبارزه ادامه دارد. حالت اسایکامی در اینجا نمیتواند. عیسی قادروف رقیب از دست رها می‌یابد. حالا ماتی است. هجوم‌های طرفین سر سر کتف. برای دولتزاده شیدوی دوم را نشان دادن. نوبسته از یک آذری داشتن حالا دو شیدو دارد در تابلو.
کار در پارتر. فرصت خیلی کم باقی مونده است. اجمه شویده قلندرова اکنون پهلوانان رو دوباره با مبارزه میبرارد. وقت 1 ثانیه دیگر باقی مانده است و این برد پهلوان پیراهن سعودی است، پیراهن سفید پهلوان سعودی است. مهران دولتزاده امیر عزیزاللهیف پهلوان پیراهن سفید پوشیده بر مقابل سلیمان دولتوف میبراید. حالت تکراری که در اینجا پیشکش است، نبرد پیشتره برای شما پیشنهاد می شود. داور مرکز عوض شد. نوروز کریمزاده یکی از دستپرولان کلوب ورزشی پرویز صابرов به حیث داور مرکز برآمد. حالا جفت نیز عوض می شود. امیر عزیزاللهیف پهلوان پیراهن سفید پوشیده بر مقابل دولتوف برآمده است. در اینجا سلیمان حالا امیر ایپان چگونه خوب کوشش کرد. امیر عزیزاللهیف حالت تکرار رو هم تماشا کردن ممکن است که در 1 ثانیه چند لحظه سپری نشدن. ببینید استفاده است بر مقابل اصول رقیب بسیار خوب کار کرد و رقیب را شکست داد. یک لحظه татами ба тартиб дароварда мешавад ва баъдан мубориза ҳаҷм мегӯяд аз ҷониби наврӯз каримзода. حالا برای نوروز لازم است که جفت نوبتی را حجمه گوید. جفت نوبتی را دو پهلوانی تا 60 کیلو از قبیل
тавойзода эҳсон ва рақиби ӯ бошад паҳлавон аз шаҳру навои тобе марказ аст. ин исмоилзода аст. исмоилзода, муҳаммадҷон, эҳсон кораш дар оғоз хубтар буд. наврӯз акнун ҳаҷме садо мекунад. инҷо ҳам ҳуҷум ҳам дифои ҳуҷум аст ки метавонад бар муқобили усули рақиб усулро ба кор барад ё қувваро ба кор барад. эҳсон эҳсон саъю кӯшиши бефоида анҷом дод. муҳаммадҷон исмоилзода бошад. оҳо як вазариро кор мекунад билохира эҳсон тавойзода. ҳамчунин ҳаҷме эҳсон кӯшиш барои дубора як вазариро ба даст овардан ва ҳамин тариқ ғолибияти комилро соҳиб шавад. менишинад бале як вазари дигар наздик буд сари китфи ӯ. бисёр ҳаракатҳои ҷаззобро ҳам исмоилзода муҳаммадҷон анҷом додани аст. як вазари акнун ҷуброн шуд аз ҷониби исмоилзода муҳаммадҷон. ипонато табло нишон додааст, аммо фикр мекунам ин вазаре буд. ҳоло наврӯз ишора дорад ба самти сардовар барои тақозо дорад то ҳолати такрорро пешкаш кунанд. наврӯз вазаре ипон нишон медиҳад, аммо шояд вазари қабул кунанд, ба хотире ки дар инҷо эҳтимолият камтар буд барои ипон. бибинед ҳолати такрор, як паҳлу аввал зад ва баъдан бар пушт рафт. бибинед ипон акнун ба вазари имтиёзи пастар мубаддал мешавад. 1 бар 1.
اجمه دوباره نوروز. حالا جفت را با هم آورد. محمد جان برای یک وزر دیگر کار کردن. بسیار هم خوب بود و همین طریق 2 وزری به سود کاری او جان بست شد. کامران یوسوپوف بر مقابل میروف موسانی دعوت کرده می شود. کامران یوسوپوف پهلوان شهر کدام است و مصنف میرانوف باشد پهلوان شهر دوشنبه. گشتین آغاز گردید. ما باید میدان را نشان دهیم. بس از بفکرم حالت تکرار نشان دادن و حالت وزر حتی ما فرصت نیفتیم برای نشان دادن وزر. شاید در حالت تکرار بعدا نشان دهند. حالت اسای کمی 10 ثانیه دیگر برای این پهلوان پیراهن سفید پوشیده کامران یوسوپوف. کمتر از 30 ثانیه به صوت میروف جمع بست شد و کامران باشد شکست میخورد. حالت تکرار رو ببینید خیلی عالی. در اینجا اشتباهی کامران یوسوپوف و میروف موسانیف از این اشتباه استفاده برد. سعدی شاکرزاده پهلوان پیراهن سفید پوشیده بر مقابل رقیبش خوجایف پرویز میبراید. پرویز خوجایف شهر و نواحی توبه مرکز است. شاکرزاده سعدی پیراهن سفید دارد و پرویز خوجایف باشد با کیمانوی کبود گشتین میگیرد. هر دو پهلوانان حالا حجمه میان آنها شده است. دو پهلوانی نوجوان تاجیک میان هم مبارزه دارند. نوروز برای این دو پهلوان برای کسی از آنها شیدانشون نداده است. خود را که نوروز میخواهد که گشتی شود. کریمزاده نوروز پهلوان است که در رشته کمربندی دستاورد بلند ورزشی دارد. گشتین میان پهلوانان هم ادامه دارد. شاکرزاده سعدی کم فعال است. از او دیده خوجایف پرویز
حالتی داشتن برای پهلوانانی تا 60 کیلو آغاز می شود و ببینید از هر دو جانب هم از طرف چپ و هم از طرف راست کشتین گرفتن خواجه زاده پرویز. پرویز خوجایف حرکت دارد و شاکرزاده سعدی حالا مایل به کشتن گرفتن ندارد. نوروز کریم زاده این حالت را نیز به نظر میگیرد. اجمی نوروز دوباره پهلوان را به هم آورده است و حرکتی طرف ها برای پرویز خوجایف. شدوی نوبتی رو نوروز نشان داد، اما نوروز که خوب کار کرده ایستاده است. پای رقیب پا ماندن، مانع ماندن پشت پای رقیب، این یکی از شکل‌های درستی کشتن در کشتن جدا محسوب می شود. حالا پهلوانان همانو کشتن میگیرند. بیست سعدی شاکرزاده یک پهلوان میافتد. در اینجا نوروز هم نگاه داشت، فکر میکنم این وزری نبود، شاید برای تکرار کردن این حالت پیشکش کردونند. یک پهلو اگر دست از درون باشد پس حساب می شود. منتظر هستند همین حالت رو دوباره ببینیم. و زری دسته در داخل است. پرویز خوجایف با یک وزری در اینجا پیروز می شود. دوستان عزیز، اکنون دوستان عزیز در وزن تا 60 کیلو جفتی وزن می شود. بهرام باباخانوف بر مقابل سلیموف حکیم جان مبارزه برده بود. پهلوان
خطلانی حکیم جان سلیموف رو شکست داده بود به دوری منبع را یافت. سلیموف پیراهن سفید دارد بر مقابلی او قلندرف مبارزه میبرد. قلندرف این پهلوان است که در دوره اول آزاد بود. کامران است. کامران قلندرف پهلوان شهر کلاب بر مقابل حکیم جان سلیموف پهلوان خطلانی. هر دو پهلوان از خطلان هستند. یک شهر بختر و دیگر شهر کلاب را معرفی میکنند در وزن تا 60 کیلو. حکیم جان سلیموف پیراهن سفید دارد و پهلوان شهر کلاب باشد. یک وزری حالا کار کرده است. این قلندرف است. کامران یک وزر دیگر برای کامران قلندرف را پیروز گردانید. دوستان عزیز اکنون جفتی وزن می شود. تشریفوف پهلوان پیراهن سفید پوشیده تحت رهبری یکی از مربیان جوان که در وزن تا 73 کیلو گوشتین می گرفت. این جمشید قربانوف است. یکی از مربیان بسیار هم نامدار. حالا جمشید خلیلوف اکنون به حیث داور مرکز می براید. تشریفوف امیر جان بر مقابل رقیب خود گوشتین میگیرد. نیمانوف است. نیمانوف پهلوان پیراهن کبود پوشیده است. حالا همون جمشید قربانوف که من در برش گم میزنم برای شاگرد مصلحت داد. پیراهن سفید مربیگی میکند. هرچند شاید شاگرد گوشتینش دکجان میدونم، اما جمشید قربانوف یکی از گوشتین گیرای بود که با رسول باقیوف گوشتین میگیره و همین مربی که رو برو است با رسول باقیوف در وزن تا 73 کیلو گوشتین میگیره. بسیار هم ورزشکار خوب بود، پهلوان خوب بود. حالا باعث مربی کار میکند این پهلوان. شاگردان بسیار رو هم تربیت کرده است و ابوبکر نمانوف اینجا بر مقابل او مبارزه میبرد. نمانوف در اینجا کارش در پارتر هم به چشم میرسد. ابوبکر رو درقی گریبون بوگی کردن. حالا در اینجا جمشید قربانوف برای شاگرد مصلحت میدهد، برای همین شاگردش که کدام شکل گوشتین گرفتن برای خلایتر میباشد. تشریفوف باید صلحایی که مربی برای مختص را از او خود کرده باشد. مربی که
جمشید است. جمشید قربانوف که ما درباره معلومات دادیم. امیرجان تشریف پهلوان پیراهن سفید پوشیده تحت برای جمشید قربانوف که مشق میکند. دوره اول خود را با پیروزی جنبست کرد و رقیب باشد در دوره اول آزاد بود. نیمانوف ابوبکر و آزاد برآمده است. یکی افضلیت همین است که دوره اول آزاد بود. یک وزر جمشید خلیلوف برای پهلوان پیراهن کبود پوشیده ابوبکر نیمانوف نشان داد. نبرد پهلوانان در وزن تا 60 کیلو میان تشریفوف امیرجان پهلوانی شاگرد جمشید قربانوف. حالا ببینید جمشید قربانوف برای مسلند میدید از کدام سبک گوشتین گرفتن رو، اما شاگرد گوشت نمیکند. شاید حالت بوقی کردن بسیار حالت زیبا است. بله تست بسیار حرکت های جذاب بود. در اینجا میتوانست که شریفوف امیرجان تشریفوف خوب حرکت کند. عزت خدایف بالای سر ما نشسته ایستاده است. یکی از مربیان جوانی که شاگردان قوی به مثل برادران در دست همین مربی جوان مشق ورزی کردند، مخصوصا جهانگیر مجیدوف و برادر خورشید مجیدوف. حرکت های امیرجان برای به دست آوردن امتیاز. حالا اکنون رقیب نیمانوف هم خوب کار میکنه. 5 ثانیه دیگر باقی مونده است. فکر میکنم این 5 ثانیه هیچ نقش بازی نمیتواند. وقت به انجام میرسد و همین طریق در اینجا پهلوان شاگرد عزت خدایف هم اومده است که در اینجا میگه شاگرد من است. در اینجا نیمانوف ابوبکر در اینجا پیروز شد. جمشید خلیلوف داور مرکز، داور درجه جمهوری اکنون جفت نوبتی را حجمه میگوید. دوستان عزیز این مسابقات جمهوری گشتن جدا میان پهلوانان تا 21 سال است که نبرد آنها آغاز شده است. اینجا اکنون ببینید حالا جفتی وست است. باقیف پهلوان پیراهن سفید پوشیده گشتین میگیرد با داوود رستموف. باقیف باشد این خدا بخش است. داوود
رستموف پهلوان پیراهن کبود پوشیده است. حالا اکنون داود رستموف حالت بوقی کردن رقیب از گریبان داشته است. از نشد پس برخیزید. باقیف خدا بخش قداش پستر است. شاید انمون روشی که در قد پستو است اونو با کار برد. تکنیک و تاکتیکی که در این با کار می رود. جمشید خلیلوف ماته میگوید برآمدن از منطقه زرد این شیدو است. دوباره حجمه دست و چنگالی دیگر ببینید. اوه بسیار باقیف سلالای باقیف هایی که نام آوردیم شاید این از سلالای باقیف هم نباشد خدا بخش، اما بسیار حالتی عجیب و جذاب دیدنش کس از دیدن این پرتوفت حلاوت میبرد. اگر باور ندارد پس حالت تکرار را ببینید و بسیار هم حلاوت برید. عجب پرتوفت جذاب و جالب بود. خدا بخش باقیف بسیار هم جذاب. دوستان عزیز اکنون جفت عوض شد. اینجا جاویدان عبدالرحمن حیدرов پهلوانی پیراهن سفید پوشیده بر مقابل رقیب خویش از کلوب ورزشی وستان درواز نوریدین صدرالدین زاده. عبدالرحمن بر مقابل نوریدین گوشتین دارد. عبدالرحمن حیدرов پهلوان پیراهن سفید پوشیده از شاید از شهر وحدت باشد به خاطر که وقت و رقیب از کلوب ورزشی وستان این از ناحیه درواز در اونجا پهلوانان نامدار درواز که گوشتین میگرفتن. من میدونم که عزت خدایف با اکثر آنها گوشتین گرفته است. و خوب میداند پهلوانان ناحیه درواز را. راجمی جمشید خلیلوف دوباره پهلوان را با هم میآورد و وصل میکند. پهلوان دروازی بسیار هم خوب داشته است. نواسته از قد و قامت بلند رقیب حیدرов عبدالرحمن حالا میان این پهلوانان نتیجه به چشم نمیرسد. نه بعد از رسش در زمین کار کردن دیگر نتیجه ندارد. دور دومی این دور دومی پهلوانان تا 60 کیلو است که حالا عبدالرحمن حیدرов با رقیب خویش گوشتین میگیرند. این رقیبی او باشد نوریدین صدرالدین زاده است. نوریدین یک شیدو دارد. از این خاطر باید
در مقابل رقیب احتیاط کار را گوشت گیرد و اگر نمیتواند که هر یک هجوم رقیب به خاطر قد بلند داشتن با پیروزی انجام یابد. گوشتین دوام دارد. ایدارف، عبدالرحمن، جمشید خلیلوف نظارت دارد نبرد را. حالا اردرا شیدا داد، اما برای هر دو پهلوان شیدا دادن این به ضرر کار نوردین. یک و ازار یکنون بالاخره این پهلوان ناحیه درواز اجرا میکند، نه برعکس حیدرف اجرا میکند. حیدرف عبدالرحمن گشته و برگشته میخواهد که زمین نشیند و عمل رو انجام دهد. حالا به نتیجه است. یک وازاره حیدرف رو با پیروزی کارش رو جان باز کرد. جا حرکت افزون رقیب بود اما خود زیر چنگال رقیب موند. به این خاطر یک وزاری رو برای حیدرف نشان دادن. حالا پهلوانان اکنون جورایف بر مقابل نظیرف کشتین دارند. در اینجا هر دو پهلوان بسیار هم روبروی یکدیگر شدند. نظیرف حالت نشستن. ادریس است. ادریس حالا میخواهد اکنون شایده قرانده رو با رقابت رو من کرد لحظه و دوباره برای حجمه گفتن این پهلوانو رو حالا اشاره خواهد کرد. بهادر جورایف پیراهن سفید دارد. این پهلوانی قد بلند نسبت به رقیب. ببینید بسیار دست و چنگال پرقوت دارد. هر لحظه میتواند رقیب را در یک حالت ناگوار آورد.
идрис назиров бошад. ҳоло каме аз рақиб дур аст. ҳолати замин нишон додан бисёр ҳам ҳолати хатарнок. ҳолати бовӣ кардан. баҳодир ҷураев аз ин ҳолати мушкил мебарояд. гӯшти нагирифтани паҳлавонон шоида қаландароваро маҷбур кард ки барои ҳарду аниқтараш барои ҷураев баҳодур шидо диҳад. як вазариро баҳодур ҷураев кор мекунад. идрис назиров бошад. на кормате аст, яъне истед, ба хотире ки бисёр ҳам дар замин ҳаракатҳои зиёд карданд, бенатиҷа баҳодир ҷураев як вазаре дорад. аз ин хотир идрис назиров кӯшиш мекунад ки лоақал ба ӯ баробар шавад, ба рақиб. ҳоло баробар шудани ӯ бо рақиб кори душвор аст. мухлисон амакаса қисмате барои баҳодир, қисмате барои идрис назиров мухлисӣ мекунанд. аммо як вазари ҳоло кори баҳодир ҷураевро ба пеш бурдааст. қаландарова ҳаҷме садо мекунад. назиров ҷураев баҳодур пай дар пай чанд ҳуҷуми тарафайн ба чашм мерасад. шидои навбатӣ барои баҳодир ҷураев. идрис назиров кӯшиш мекунад то ҷуброн намояд, чунки вақт амагӣ 7 сония мондааст ва баҳодир ҷураев барои зафарро истиқбол гирифта наздиктар аст. яъне баҳодирона кор мебарад ва ҳамин тариқ баҳодир пирӯз мешавад. чунки вақт ба анҷом расид ва ҳамин тариқ баҳодир ҷураев бо як вазаре доштааш ғолиб мебарояд.
рамазон азимов паҳлавони пироҳани сафедпӯшида паҳлавон аст шаҳри норак бар муқобили рақибаш аюбов мебарояд. шоҳида қаландарова бошад. аҳмад аюбов ва рамазон азимовро тариқи дастон барои гӯштин гирифтан даъват мекунад. ҳоло як ҳаракат аз ҷониби рамазон азимов буд. аҳмад аюбов хост дар ҳолати асайкомӣ ё зери чангол қарор диҳад рақибро. барои рамазон имконияти хуб аст ки ҳолати асайкомӣ на сом намешавад. гаштаёвар гашта ҳаҷме ва матеи шоҳида қаландарова ҷуфтро дубора бо ҳам меорад. каме дигар пойро агар боло мебурд дар ин ҷо шояд аҳмад аюбов муваффақ ҳам мешуд барои як партофт. аммо бо вуҷуди ин ҳаракатҳои аҳмадро ба назар гирифт шоҳида қаландарова ва барои рамазон азимов шидои аввалро нишон дод. тариқи пои аҳмад аюбов бубинед хеле моҳирона рақибро дусам мепартояд. кор натиҷае намедиҳад. дубора ҳаҷме аҳмад аюбов рамазон азимов камарбанд ислоҳ карда истодааст. ҳаракатҳои паҳлавонон ҳоло натиҷа надодааст. фақат як вазаре барои азимов рамазон нишон доданд. аюбов аҳмад аюбов кам фаъол аст. баръакси ҳол азимов рамазон кам фаъол аст. ҳоло акнун бубинед як вазари кори аҳмад аюбовро пеш мебарад. ҳолати асайкомӣ мехоҳад ки рамазон азимов ҳолатро дорад. ҳоло пойро додааст. яъне пойро додани маънои асайкомӣ намешавад ва шоҳида қаландарова мате гуфт. яъне истед кор аз росто оғоз мешавад. тачи ваза мегӯянд. партофте ки буд қаландарова дар он партофт шубҳа дорад. мегӯяд ки вазаре буд ё набуд. ба ҳар ҳол мунтазир мешавем.
100% вазари аст. Вазари аст. Ипон ҳатто. акнун дар вазни то 60 кило 105 гӯштугир аст. бовар доред 105 паҳлавон бо ҳам мубориза мебаранд дар вазни то 60 кило. ҳоло мо аз 66 ва 73 нагуфтаем. идибеки амиршоҳ паҳлавони пироҳани сафедпӯшида аз ноҳияи варзоб бар муқобили рақиби бохтариаш гӯштин мегирад. аз шаҳри бохтар аст рақиби ӯ шӯҳрат арчаев. арчаев бошад. шӯҳрат бо кимонои кабуд гӯштин дорад. ҳолати ҳасайкоми аз ҷониби идибеки амиршоҳ. ده ثانیه لازم است یک وزری به کار کند و 10 ثانیه دیگر تا ایپون جمع بست شود. پیروزی کامل را هدیه کند برای ایدیبکی امیرشاه. ایپون ایدیبکی امیرشاه اکنون در حالت نگاه داشتن رقیب زیر چنگال پهلوانی ورزابی پیش از مهلت پیروزی به دست آورد. فیضعلی یکی از مربیان خیلی هم خوب جوان کلوب ورزشی نوعی ورزاب است که شاگرد را استقبال میگیرد. مشتری خوب هم میگیرد. ببینید حالت تکراری در حال در اینجا ایدیبک رقیب را سمت دیگر هوا داد و از گردنی بسیار طریق پای مستحکم داشت تا اینکه رقیب از چنگالش رها نیابد. 20 ثانیه به خوبی رقیب را نگاه کرد. جفتی وصل می شود. غفور زاده سمی الله پهلوانی پیروان سفید پوشیده بر مقابل دولت فیض الله می براید. ماته سمی الله غفور زاده پیراهن سفید دارد و رقیب باشد فیض الله دولتوف پیراهن کبود گوشتین میگیرد. ماته پشتی نگرفتن این جفت برای هر دو شد آورد. سمی الله غفور زاده حالا اطراف رقیب چرخ زد. فیض الله دولتوف باشد از چنگال رقیب خود را دور گرفتنی است. هر دو پهلوان با فکرم شهر دوشنبه را نمایندگی میکنند در وزن تا 61 کیلو.
ангушт дар овардан барои Самиаллоҳ. Ғафурзода шидои дуюмро овард. ин танбеҳ аст. ғайри қоида доштан аз остин ё гиребони рақиб, ин маънои танбеҳ аст. яъне вайрон кардани қоидаҳои гӯштани ҷудо аст ки довари марказ метавонад ки ҳар лаҳза дар ҳолати вайрон шудани қоидаҳои гӯштани ҷудо барои он нафаре ки қоидаҳоро вайрон мекунанд нишон диҳад. Давлатов, Файзулло. барои ба мақсад расидан ҳаракатҳоро анҷом дода истодааст. пушти пойра монеа гузоштан як гӯҳазаре барои Ғафурзода Самиаллоҳ нишон доданд. акнун Файзулло Давлатовро лозим аст ки ҳаракатҳои хубро ба анҷом диҳад, чунки як гӯҳазари кори ӯро мушкил кардааст. ҳолати доштан вақт нест. як вазари акнун ҷуброн мешавад аз ҷониби Давлатов Файзулло. ҳолати асаи коми нигоҳ доштан, ҳолати зери чанголи рақиб қарор гирифтан. даҳ сония дигари пон барои Файзулло Давлатове ки аз рақиб қафо буд. мешавад чунин ҳолатҳое ки як нафаре ки бо як вазаре пеш меравад, амагӣ шояд 20 сония дигар боқӣ монда буд ки ин кор ранги дигар гирифт. бубинед 10 сония дигар боқӣ монда буд. ҳамагӣ як вазаре анамин вазари 10 сония дигар боқӣ монда буд ва баъдан бо ҳолати асаи коми нигоҳ доштан. акнун ҷуфти ваз мешавад. дӯстони азиз, инҷо паҳлавони пирвани сафед пӯшида Нуриддинов Юсуф аст бар муқобили Баҳриддин Қодиров мусобиқа мекунанд, мубориза мебаранд. дар даври дуюм Юсуф Нуриддинов дар даври аввал рақобат кард бо рақиб, аммо рақибаш бошад, ин дидораш бошад, яъне Баҳриддин Қодиров даври аввал озод буд ва мустақиман ба даври дуюм роҳ ёфт.
حالتی از سایکومی نوریدینوف نتوانست رقیب را رها کرد. یوسف نوریدینوف یک آزاری کار کرد. قادروف بحردین حالا کمی کم فعال است. یک آزاری به سود پهلوان پیراهن سفید پوشیده یوسف نوریدینوف. یک طرف داشتن شاید قلندر و اشاره میکند که این شیدو است. شاید قلندر و شاید اولین داوری میدان گشتنی جدا باشد میان دختران از جمهوری تاجیکستان. قرزاده یونس در نمود گشتنی در نمود بوکس هنرنمایی میکند. ادیما خالوا یکی از بانوان است که در هیئت منتخب زنان مش زنان تاجیک شامل است. اویله قلندرواها اما در نمود مختلفی ورزش کار و فعالیت دارند. یک آزاری دیگر 2 آزاری پوند برای یوسف نوریدینوف. حسن اکبرجان حسن پیراهن کبوت و امید سیدزاده پیراهن سفید به میدان میبراید. حالت تکراری خیلی هم جذاب را کارگردان ما سلطان برزودیوف پیشکش کرد. حسن سلطان جان بسیار حالتهای زیبا و جذاب در اینجا نمایش داده می شود که کس از دیدنشون حلاوت میبرد. انا این از فرقیت تلویزیون ورزش برای پخش مستقیم و حالتهای تکراری 60 کیلو امانهای دامه مییابد رقابتشان. سیدزاده امید پیراهن سفید دارد. بر مقابل میبراید حسن اکبرجان حسن. جمشید خلیلوف به حیث داور مرکز و جفت چطوری که بالاتر من قید کردم این سیدزاده امید پیراهن سفید به بر کرده است. پهلوان درمانده ای که با تخت پشت اوچ ماتا آرا برد به خاطر دیر ماندن چنین حالت نیست به واقع می پیوندد. اکبرجانی حسن آفرین آفرین. اکبرجان حسن
аҷабо усулеро нишон дод. Пучи марта байни пой монеа гузоштам ва бубинед чӣ гуна зебо афтид. умед ноумед шуд. умед ноумед шуд ва акбарҷон ба мақсад расид. ивази ҷуфт салмон нозимов паҳлавони пироҳани сафед пӯшида бар муқобили шарифзода шаҳром мебарояд. шаҳром пироҳани кабуд дорад ва салмон нозимов бошад бо пироҳани сафед гӯштин мегирад. салмон акнун камарбанди рақибро хуб доштааст. мате ҷамшед халил фишора дорад. дубора ҳаҷме ҷамшед халилов бошад тариқи даст нишон медиҳад фаул бошед. як навбати дигар. салмон нозимов ҳаракатҳояш хубтар аст. шидои аввал ба хотири гӯштин нагирифтани шаҳром шарифзода аст. як партофти вазарӣ ва ҳолати асай кумӣ акнун барои салмон. салмон ҳоло хуб доштааст рақибро ва пойро дод. пойро додан имкониятро додан аст. аммо бо вуҷуди пой додан дар инҷо салмон нозимов як вазари хеле ҳам хубро кор кард. усули лаби пой. муборизаи паҳлавонон идома дорад. салмон нозимов як вазари ҳоло ба қадре ӯро ҳавасманд кардааст. аммо новаста аз вазари доштан бояд эҳтиёткорона гӯштин гирад, вагарна метавонад ки ҳар амали рақиб низ ин вазариро бартараф кунад ё баробарӣ ба вазаре расад. ҳатто аз ӯ имтиёзи баландро шаҳроми шарофиддин ба даст дорад. шаҳроми шарифзода аниқтараш.
با این خاطر یک وزاری حالا در پیش بردن کار این پهلوان پیراهن سفید پوشیده میتواند که نقش بازی کند. سلمان نازیموف با یک وزاری به پیش می رود. حرکت های جذاب و جالب از جانب شهرام به نتیجه است. یک وزاری اکنون سلمان نازیموف را پیروز کرد و او را به دور منبع برد. اکنون دوستان عزیز برمیگرده به نبرد پهلوانان تا 60 کیلو. اینجا پیراهن سفید ببر کرده است عمر امید، پهلوانی که حالا نسبت به رقیب یک لحظه کم فعالتر بود و بعدا فعالی خود را نشان داد. بر مقابل رقیبش جابیروف فروخ، پهلوانی که روی نوار است. انامید پهلوانی شهر دوشنبه با رقیب خطلانیش کشتین میگیرد. مبارزه در دور دوم است. حدود 100 نفر بالاتر، یعنی 105 نفر پهلوان در وزن تا 60 کیلو کشتین دارند. دو تاتمی برای پهلوانان جدا شده است. والا حرکت از جانب جابیروف است. شاید برای عمر شاید قلندر و یک طرف داشتنش شیدا نشان دهد و همین طریق هم شاید در حال شیدا را برای عمر امید نشان میدهد. این پهلوان پیراهن سفید پوشیده به خاطر که یک طرف کشتین گرفت، از این خاطر شاید قلندر و مجبور شد تا شیدای اول را برای اون نشان دهد و کار حالا از هر دو جانب برای اولین امتیاز به دست آوردن ادامه دارد. 105 نفر جداکار در یک وزن. این معنی را میدهد که در سرتاسر کشور هوسمندان این رشته المپیک خیلی زیاد است. گواهیان است شاید قلندر و برای هر دو پهلوان شده و شماره شده آقای عمر امید 2 و از رقیب جابیروف باشد 1 است. فروخ کمی کنار رفت و
умари умед бошад. ба пеш гузаштани шуд ва шоида Қаландарова ду самт нигоҳ дорад то камарбанд ислоҳ кунад. умари умед ва чӣ дод дар ҳолати ардонишон додан. дар ин ҷо умари умед тарки майдон мекунад ва рақиби ӯ бошад Фарух Ҷобиров ба даври минбада роҳ меёбад. عبدالله میرزایف پیراهن سفید پوشیده، پهلوان پیراهن سفید پوشیده که حالا در اینجا روی نوار میبینیم. در مقابل این دلر مبارزه میبرد. دلر نظرف دوری اول آزاد بود، جداگی کبود ببر کرده است. این پهلوانی کنجی کبود. حالا در راوند دوم اکنون عبدالله بر مقابل دلر مبارزه را آغاز کردند. میرزایف اولین شدا برای نظرف نشان دادند. نظرف دلر یک طرف کشتین گرفتن، داشتن یک طرف حرکت کردن. اگر در حالت اجرا نگردیدن اصول پس داور مجبور میگردد که وزاره کار میکند. میرزایف عبدالله حالا سعی کن حالت 10 ثانیه دیگر کافی است تو نه رها میکند از شنگال. دلر با شجاعی با کوشش و زحمت خویش به قول دیگر پول میکند، میان خود را و از این حالت بسیار هم سنگین خود را رها میکند و نبرد این پهلوان دوباره وزاره نه حالا وزاره هم شباهت داشت، اما کار حالت له دادن دست برای میرزایف عبدالله. دلر نظرف کم فعال است. مته گوشتین از راستو ادامه می‌یابد. دلر پهلوان جداگی کبود پوشیده. آنامین جبران برای وزاره حتی پان هم میدهند. دیدید اشتباه در چی است؟ نه با فکرم در اینجا کمی تابلو هم سراسی موار شد. در تابلوی پان برای میرزایف عبدالله نشان دادن، اما در اینجا دلر نه. بله اولین هفتش بود، هرچند در اینجا حالت تکرار هم ببینیم که در حالت تکرار چی نشان میده. رسیش اول برای دلر نظرف بود. از این خاطر بله امتیاز برای رقیب و همین طریق عبدالله کوشش های چند مراتبه که انجام داده بود، اما حرکت برعکس حال بود. خب برحال در اینجا شاید قلندروا نشان داد که عبدالله میرزایف پیروز شد. اکنون جفت نوبتی دوستان عزیز جمعبای خالف پهلوانی شهر باختر پیراهن سفید و بر کرده است با رقیبش خوشبخت مبارزه را آغاز کردند. در حال شاید قلندروا همگی حدود 12 ثانیه پشت سر شده برای آنها شیدا نشان داد. حرکت از جانب خوشبختов اولین چسب پیش. خالف جمعبای در فاصله دورتر کشتین دارد. جمعبای خود را از حرکت‌های یا هجوم‌های رقیب دور میبرد. خوشبخت باشد نسبت به رقیب فعالتر است. شاید قلندروا و طریق دست نشان دارد که گوشتین گیرد
мате нест. ҳоло тариқи дасти чап рост гиребони якдигар доштанд. ҷумабой холов чун ҳамешагӣ фосиларо дур мегирад. ҳоло шоҳида қаландарова ин ҳолати ӯро дарк кард. остин дохтан барои хушбахтов шидои дуюм. аҷме дасти чап аз гиребони рақиб доштанд барои хушбахтов то ин ки хушнуд шавад дар ин дидор. на ҳолати ла додани даст намешавад, ба кор намеравад. акнун ҳарду аз ҷой бармехезанд. холов ҷумабой қади баландтар дорад нисбат ба рақиб. аз рӯи қаду қомат дар гӯштини ҷудо қаду қомати баланд доштан афзалият дорад, агар ба шарте ки ин қаду қоматро хуб ба истифода диҳед. хушбахт як қадам нисбат ба рақиб қафо аст, ба хотире ки ӯ ду бор танбеҳ аз ҷониби довари марказ ишора шуд. аз ин сабаб бояд ӯ ҳаракатҳояш зиёдтар бошад ва агар на дар ҳолати ҳаракат зиёд накардан, пас як шидои дигар ӯро тарки майдон мекунад ва мумкин аст ки холов ҷумабой ба пеш гузарад. аз ин хотир лозим аст барои хушбахт то ин ки хушбахт худ ва мухлисонро кунад, аммо бояд ки ҳаракат ва шумораи ҳуҷумҳояшро пайваста зиёдтар кунад, то ин ки шоҳида қаландарова фоули ӯро нигоҳ карда баъдан барои рақиб шидо нишон диҳад, то шумораи шидоҳо 2-2 ва шояд аз рақиб зиёдтар шавад. акнун ҳарду дар табло дар корномаи худ ду шидоӣ доранд, яъне ду маротибаи аз ҷониби довари марказ танбеҳ дода шудааст. як маротибаи дигар дилхоҳ нафарро агар шоҳида қаландарова тариқи ангушт танбеҳ диҳад, пас ӯ бояд ихроҷ шавад аз болои татами ва нафари рақибаш пирӯз мешавад, ё ин ки усулро бояд нишон диҳад. аммо як озареро акнун ҷумабой холов билохира кор кард, фурсатам ба анҷом мерасад ва холов ҷумабой ҳамин тариқ пирӯз мешавад. ин ҷуфтҳои хеле шумораи зиёди вазни то 60 кило ҳамоно ба майдон меоянд. яке бурд ва дигаре бох мекунад. ҳолати такрорро ҳам мебинем дар ин ҷо. ба суди ҷумабой холов буд, ҷанбаст шуд дар лаҳзаҳои охир. акнун ҷуфт дар вазни то 60 кило иваз мешавад. назиров дар ин ҷо
بنیامین پهلوانی پیراهن سفید پوشیده بر مقابل ابراهیم پولادوف میبرد. شاهده قلندرова ما درباره معلومات دادیم. خواهرزاده و خالوا ایدیمو در هیئت منتخب بوکسی جمهوری تاجیکستان شامل است. خب اکنون در حالت نبر آمدن بنیامین نظیرов به نبرد به دور منبعده می رود. رستم سعیدов پهلوانی پیراهن سفید پوشیده دعوت می شود بر مقابل شویف خدا بخش. شویده قلندرова آخرین مرتبه در گرندسلامی تاشکент شرکت ورزید. بر مقابل رقیب کریگیم خود مبارزه بود و در حالت کار در زمین از دست رقیب شکست خورد. اینجا مخلصان و پهلوانان تا 20 ساله بیشتر حضور دارند. حالا اکنون انمون رستم را میبینیم. این رستم سعیدов است. منتظر است تا خدا بخش شویف نیز به میدان برایت. شویده قلندرова منتظر است تا خدا بخش را ببیند. حالا خدا بخش نیست در اینجا هیئت منتخبی پهلوانان. پهلوانان نورک در اینجا حضور دارند تحت رهبری قواتov، یکی از مربیان خیلی هم نامدار شهر نورک. قوات رحمتov انیخترش. خب شویده قلندرова این دومی پهلوان را به رقیب از میدان گسیل میکند. رستم سعیدov درباره قوات رحمتov گفتیم که به حیث مربی در شهر نورک کار و فعالیت میکند و در اینجا حضور دارد و همچنین یک مربی جوان دیگر بهادر هم اینجا حضور دارد. قوات رحمتov در اینجا نشسته است در حلقه شاگردان. منتظر است تا پهلوانان شهر نورک به میدان برآیند. شاید پهلوانان شهر نورک با آمدن مخصوصا همین قوات رحمتov منتخبی نورک هم پهلوانانش پرخواه شده است. خب اکنون جفتی وصل می شود. دلر قربانov پهلوانی پیراهن سفید پوشیده بر مقابل شریف بیکov اصحاب گشتین میگیرد. قربانov حالا دلر اصحاب شویده قلندرова مته گفت دلر قربانov باید مبارزه برد. قربانov یک در اینجا شریف بیک اکنون حالتی زیر چنگال قرار داشتند. حالتی اسای کمی 20 ثانیه لازم است تا اینکه اصحاب رقیب را زیر چنگال قرار دهد. یک آذر مسعود اصحاب است. از این حالتی قلای به فکرم اصحاب رقیب را رها کردنی نیست. مبارزه ادامه می‌یابد. حالتی اسای کمی بای پنج جنباز شد. عطا عباس حالا لحظه شاگردان خود را تیار میکرد. شاید با دوره های منبعده ما باشه منتظر هستیم که جفت نوبتی را ببینیم. دلر این نوبت نام خود را سزاوار نشد، برعکس حال اصحاب برآمد. خب میرزا اسکندرов پهلوان پیراهن سفید پوشیده با یکی از پهلوانان نامدار کشور محمد صالح قواتov میبراید.
محمد صالح قواتوف پیراهن کبود به بر کرده است و چطوری که بالا قید کردیم تحت روبری مربی ایرانی عطا عباس مشق ورزی میکند. یک گذری را اکثرا مخلصان طلبگار هستند. حالا نوروز کریم زاده این را وزری نداده است. این پهلوان از کنی گرد نوروز کریم زاد اشاره دارد که این پرتوفت را از سر نو ببینیم تو اینکه وزری بود یا نه. محمد صالح قواتوف پهلوان جوان و بخش توجیک حالتی تکرار انامین است. محمد صالح از دست در گشتن جدا دست نقشی مهم داره. ببینید دست بیرون بار آمد از این خاطر وزری نیست. در حال میگذاریم بنابرد محمد صالح قواتوف برادر یک اسب یک وزری را اکنون کار میکنند. محمد صالح این پهلوان از کلوب ورزشی کنی گرد حالا در زمین طریق گریبان داشتند. عطا عباس از سمت دیگر برای مصلحت میدهد برای شاگرد چگونه نقش روش درست رو گرفتن برای شاگرد. قواتوف یک وزری کاری رو پیش میبرد. قواتوف در دوره اول آزاد نبود در مقابل داوود تورایف مبارزه بود. این دومی رقیبی است که قواتوف محمد صالح استقبال دارد. یک وزر دیگر نزدیک برای کار کردن بود. فرصت بود که دست رو نزدیکتر می آورد و موفق می شد. میرزا اسکندرов حالا طرق دست چپ هر دو داشتند. برای یکدیگر دست نمیدهند. تو سر کتف از جانب محمد صالح اسکندرов باشد. میرزا زمین میافتد و محمد صالح باشد کار رو میخواهد که در پارتر هم ادامه دهد. نوروز کریم زاد داوری مرکز علاسه این دیدار رو من کرد به خاطر که نبرد پهلوانان است تاچی واسه یا حالت راستو صحبت 1-0 عطا عباس برای محمد صالح مصلحت میدهد روش درستی کار کردن رو. عطا عباس اشاره دارد برای شاگرد به من نگاه کن هرگاهی که من اصولی رو گفتم همان اصول رو به کار بر نه دیگران که مخلصان در دیگر جا مصلحت میدهند. خب محمد صالح پرتافت و ایپون 2000 به ایپون جمع باز می شود و این پهلوان جوان محمد صالح برادران برای همگان معلوم است که قواتوف ها آنر شایسته دارند و در گشتن جدای تاجیکستان جایزه دار هستند و برادر او در جام اروپا در سنت پترزبورگ جایزه دار است. خب محمد صالح قواتوف پیروز شد. حالا جفت نوبتی رو هم شاید نوروز کریم زاد دعوت نماید.
давлатзода мансур хуҷа паҳлавон аз хатлон бар муқобили қурбонали тоҳиров мебарояд. қурбонали тоҳир аз кунҷи кабуд бо яктаги кабуд гӯштин мегирад ва давлатзода мансур хуҷа бошад. пироҳани сафед ба бар кардааст ин паҳлавони то 60 килоа. аҷмаи наврӯз онҳоро бо ҳам дастпа гиребон кард. бубинед сари китф бенатиҷа ва бемақсад анҷом шояд ёбад барои ин паҳлавони пироҳани сафед пӯшида. ҳолати гиребон буғӣ кардан барои давлатзода ипо нишон додааст ва наврӯз тариқи даст нишон медиҳад давлатзодаро. мансур хуҷа давлатзода ҳолати буғӣ кардан тариқи гиребон рақибро шикаст дод. шояд аз самти мо таслим шудани рақиби ӯ ба чашм нарасида, аммо дар асл таслим шудааст. беҳрӯз ҷебов паҳлавони пироҳани сафед пӯшида даъват мешавад бар муқобили салмон ғоибов паҳлавони норак. ана акнун шояд инҷо қувват раҳматов барои шогирд мухлисӣ кунад. беҳрӯз ҷебов дар даври аввал баҳодур бороновро шикаст дод ва салмон ғоибов даври аввал озод буд. пироҳани кабуд ба бар кардааст салмон. ҳоло ҷебов ҳуҷум мекунад. беҳрӯз ҷебов як вазари кор кард. барои салмон ҷобиров лозим аст. салмон ҳам паҳлавони хуби шаҳри норак аст. шояд саросимавор ба ин вазар омад. ҳоло ҳуҷум ҳам дорад. рақибро аз майдон ҳам берун мекунад. салмон акнун дубора бармегардад. бубинед сари китф хуб ҳам мекунад. ҷебов беҳрӯз тариқи учи мата як вазари дигарро кор кард ва ҳамин тариқ ду вазари ба ипон ҷамъ баст шуд. беҳрӯз корро беҳ кард. акнун рафта рафта дӯстони азиз давраҳои дуюм фақат ҳоло як рӯи хат камтари дигар боқӣ мондааст дар вазни то 60 кило. дар вазни то 60 кило рафта рафта ҷуфтуам дар равнди дуюм камтар боқӣ мемонанд ва марҳилаҳои вазни то 60 кило. хуб, маҳмудов илҳом пироҳани сафед ба бар кардааст бар муқобили рақиби пироҳани кабудпӯшидааш. гӯштинро оғоз мекунанд. авезов абдушукур паҳлавони суғдӣ аст. маҳмудов илҳом
аҷме наврӯз каремзода ишора кард, садо баланд кард. илҳом маҳмудов камфаъол аст. рақиб авезов, абдушукур, حالا منتظر هستند تا اینکه الهام محمودوف کمربند اصلاح کند و بعدا با رقابت پردازد. دست چپ و راست کشتیم گرفتن. ببینید سر کتف ایپون سیاناگه، سر کتف تفسیر ژاپنی رو سیاناگه میگویند که بسیار هم خوب و جذاب بشد. اوزوف عبدالشکر پهلوان سعودی سر کتف رقیب را به تخته پشت افکند. دهه زرافشان ناحیه جبار رسولوف آغاز از مکتبی گوشتینگیری که برادران در آنجا دلاور گلوف، شاهین گلوف، دو پهلوانی که در رشته کمربندی نام و شهرت دارند در مقیاس ولایت سوخت. آفرین. مکتب زرافشان پهلوانان نامدار را تربیت کرده است، مخصوصا سال 2017 در بازی‌های آسیایی. اشخابات دستپروران مکتب کلوب ورزشی زرافشان همه به قسمت فینال برآمدند در رشته کمربندی. احسن هم برای شاهین و هم برای دلاور گلوفا. خب اکنون دوستانی عزیز در وزن تا 60 کیلو اکرام زاده میبراید اکرام زاده با تبرف مبارزه را آغاز کردند. این دوره سیوم است. نبرد پهلوانان تا 60 کیلو رو اکرام زاده برکت الله پهلوان است که دو رقیب را شکست داد و بعدا بر مقابل تبرف کامل گشتین میگیرد. برکت الله کامل نتوانست. یک وزری به سود اکرام زاده برکت الله. برکتی کارش نمایان شد برای این پهلوان پیراهن سفید پوشیده. کوششی کردش با برکت بود. خب اکنون حالا رقیب میخواهد که لااقل با او برابر شود. کامل یک وزری را جبران هم کرد. مبارزه است. یک وزر دیگر اکنون تبرف کامل رو پیروز کرد، دست بالا گرداند.
акнун дар вазни то 60 кило ду паҳлавони ҷадидро даъват мекунанд. то лаҳзае ки паҳлавонони ҷадидро барои шумо маърифӣ кунем, ҳолатҳои такрорро мебинем ки дар ин ҷо зиёддин сафаров ёвари коргардон барои мо пешниҳод мекунад. хеле ҷаззоб ва ҷолиб буд. эҳсос мекунем ки ин лаҳзаҳои ҷаззобро довар бисёр хуб қабидааст, аммо бояд ба навард гузарем. хуб, ҷуфт ин маҳсидинов аст. маҳсидинов анушервон пироҳани сафед дорад ки як кӯшиши бенатиҷаи ӯ аст. бар муқобили анушервон фирӯз аст. то пирӯз шавад фирӯз фаттоев. анушервон бар муқобили фирӯз аттоев. ин даври сеюми набарди паҳлавонони то 60 кило аст. 105 паҳлавон дар ҳамин вазни то 60 кило мубориза мебаранд. бубинед чӣ қадар шумораи зиёди навҷавонону ҷавонони вазни то 60 кило гӯштин мегиранд. хуб, анушервон, фирӯз фаттоев канор меравад. наврӯз каремзод рақобатро назорат дорад. амалӣ натиҷа бахш миёни ин ду паҳлавони навҷавон ба чашм нарасидааст. як вазаре ба суди паҳлавони пироҳани сафед пӯшида анушервон. фирӯз аз пирӯзӣ дур аст. анушервон, маҳсидинов, ним ғолибият ба суди ӯ аст. анушервонро доштааст фирӯз низ. наздик барои баробар шудани холҳо буд. метавонист ки дар ин ҷо фирӯз фаттоев, ҳоло ҳарчанд наврӯз тақозо дорад ки ин патруфтро бори дигар барои санҷиш намоиш диҳанд то ин ки вазаре буд ё на. ба ҳар ҳол дар ин ҷо паҳлӯи ман довари дараҷаи байналмилалӣ Зариф Назриев қарор дорад бо вазаре мегӯяд. Зариф Назриев барои фирӯз фаттоев. 1-1. анамин партофт аз минтақаи зард баромадан баъд аз амри довар ҳаракат кардан қадъиян ман аст дар гӯштини ҷудо. шидо танбеҳ ҳисоб 1-1. инҷо баробариро нишон медиҳад. то анҷоми вақти асосӣ миёни паҳлавонони то 60 кило махсусан миёни маҳсидинов анушервон ва фирӯз ғаттоев боқӣ мондааст. як вазар ҳатто ипон ҳам аст. дигар ҳоҷат барои доштан ҳам нест. дар ин ҷо анушервон маҳсидинов пирӯз мешавад. акнун
پهلوانانی تا 60 کیلو. دو نفر دیگر میبراید تا اون لحظه که حالتهای تکراری پیشکش میگردد. دوستان عزیز، من میخواستم جفت را برای شما معرفی کنم. جفت جدیدی که شامل به روی تعتمی میشوند. مهران دولتزاده بر مقابل امیر عزیزاللهیف کشتین میگیرد. مهران پیراهن سفید دارد و عزیززاده امیر پیراهن کبود به بر کرده است. مهران وسیله را دور گرفته است. امیر عزیزاللهیف با پیش حرکت میکند. دست را رها کرد. میتوانست که در اینجا امیر در این دیدار امیرانه براید از میدان، اما رها کردن دست امکانیت امیر رو برام زد. اما امیر همان اصول سر کتف خود را قفا نشانستنی نیست. برادر کامرانشاه اوستاپریان، فریدون اوستاپریان، حضور دارد. برای مهران دولتزاده پهلوان سوختی پیراهن سفید مصلحت میدهد. شاگردی است. دولتزاده مهران در مسابقات جمهوریوی در سطح جمهوریوی گشتین میگیرد. قبلا در مسابقه های منطقوی ولایت سوخت برنده مدال طلا محسوب میشد. مخصوصا در مسابقاتی که از جانب کلوب ورزشی لنگلیف برگزار میشد دولتزاده دائما فعال است. امیر مهران مربی امیر لحظه روی نوار است. مربی امیر با شاگرد نزدیکتر است در روی گرم نسبت به فریدون اوستاپریان که برای مهران دولتزاده مصلحت میدهد. فریدون آرام است و سخن برای مهران نمیگوید در جریان رقابت، چون که در جریان رقابت البته سخن گفتن این ویران کردن قاعده است. باید امیر یک وزر کار میکند. اکنون فریدون مجبور میشود که برای دولتزاده مهران مصلحت دهد. امیر به سوی رقیب پیوسته حرکت میکند. همیشه فعالی امیر عزیزاللهیف کشتین نگرفتن مهران نوروز را مجبور کرد تا شیدای اول را برای نشان دهد. در حالی که امیر عزیزاللهیف یک وزر به دست آورده است میتواند که وقت را کشال دهد، اما نو است از این امیر با یک وزر به دست آوردهش همچنین پیش هم میرود. حرکت های پیوسته او برای انجام دادن و دومین امتیاز زیاد است. با این خاطر ما برای امیر عزیزاللهیف احسان میخونیم. اما مهران حرکت های جذاب و امید بخش از جانب امیر است. شیدای دویم را شاید برای
давлатзода меҳрон наврӯз нишон диҳад. гӯштин намегирад меҳрон. алакай наврӯз дар кард ки паҳлавони пироҳани сафедпӯшида гӯштин надорад. меҳрон давлатзода мебарорад. инҷо ҳаракатҳои амир шидои сеюмро барои рақиб нишон додан, аммо новаста ба шидои сеюм бале баромадан. 4 сония дигар нақшам бозӣ намекард. ҳамин тариқ амир номи худро сазовор шуд ва амирона ин рақобатро пушти сар кард. муҳаммадҷон дар ин ҷо паҳлавони пироҳани сафед пӯшида аст. бар муқобили миров мебарояд. миров мусаниф исмоилзода муҳаммадҷон бар муқобили миров. миров мусаниф муҳаммадҷон исмоилзода шаҳронавои тобе марказ бар муқобили паҳлавони шаҳри душанбе. миров муҳасаниф яква зари ба суди кори миров ипон ҳолати надодани даст ва ҳамин тариқ миров пирӯз мешавад. парвиз хоҷаев ҳоло гӯштин дорад. пироҳани сафед пӯшида аст. бар муқобили комрон қаландаров гӯштин мегирад. қаландаров комрон бо хоҷаев гӯштин дорад. як вазари ба суди қаландаров комрон. хоҷаев парвиз барои пайдо кардани дасти рақиб имконият наёфт. шоида қаландаров ва иштибоҳӣ ҳамнасаби худро пайдо кард ва дарҳол барои шидо дод. новаста аст як васаре ки дорад. рауф ҳикматов шогирдони ӯ дар ин ҷо гӯштин мегиранд. навакак шогирди ӯ дар мусобиқоти грандслами ташкент шаҳзод гӯштин гирифта буд ва чунин мураббиёни кордон ва коршинос дар ҷумҳурии тоҷикистон хеле зиёд ҳастанд ва аз ин ифтихор мекунем аз қабили рауф ҳикматов ки шогирдони асили худро дар гӯштини ҷудо ба майдон мебарорад. як шогирде ки ҳеҷ кас аз ӯ боварӣ надошт. бубинед ки дар миқёси ҷаҳон мусанифе ки навакак дар ин ҷо пирӯз шуд. миров мусаниф таътирро барои рауф ҳикматов машқварзӣ мекард. ин ҳам шогирдони ӯ аст. як вазари қаландаров ҳамнасаби довари марказ шоҳида қаландароваро
ба пеш бурдааст, аммо шоҳида ду шидо барои нишон дода. Оҳо, як бори дигар офарин. ҳолати нигоҳ доштан 10 сония асай коме. қаландаров раҳо мекунад рақибро. хуб гӯштин мегирад. пас барои чӣ бошад ки раҳо мекунад, дар ҳоле ки қадар имконият дорад. ҳоло бояд қаландаров комрон паҳлавони шаҳри Кӯлоб кӯшиш кунад ки дубора иштибоҳ накунад ё камфол нашавад, вагарна як ва зариуро шидоҳо, яъне силсила шидоҳо метавонад ки пӯшонанд, яъне заҳмати ӯро камфолияш барбод ёд. шоҳида Қаландарова як маротибаи дигар бисёр ҳам хуб. Комрон бисёр гӯштини хуб ҳам мегирад. ҳамин Комрон паҳлавони пироҳани кабуд пӯшида инакай дуюм бор аст ки рақибро зери чангол қарор медиҳад ва рақиб аз дастию раҳо мекунад. Парвиз Хоҷаев, гӯшти нагирифтани Парвиз Хоҷаев шоҳида Қаландаровро ҳам барои нишон додани танбеҳи аввал маҷбур кардааст. Комрон, Қаландаров, ҳоло акнун Комронро бубинед, тариқи дасти чап доштааст. ҳолати бисёр ҳам хатарнок. Парвиз Хоҷаев, Комрон, ҳоло Парвиз ҳам кӯшишҳо дорад, аммо Комрон ӯро намегузорад ки лаҳзаи нафаси озод барорад. ҳатто дар партер ҳам кори дар замин аз ҷониби Комрон. Қаландаров вақтиро назорат доранд. анамин паҳлавони навҷавони шаҳри Кӯлоб дубора ҳолати часпиш. Комрон, Парвиз Хоҷаев аз самти дигар. бубинед Комрон бисёр ҳам шуҷоӣ ва пешсафиро мехоҳад ки ба даст орад. як азари дигар, бале, ба суди Комрон. Қаландаров ду азаре барои Комрон. Қаландаров пирӯзӣ овард ва баъди расман нишон додани ғолиб шоҳида Қаландарова ҳолати такрорро мебинем. то иёвари коргардон Зиёддин Сафаров ин лаҳзаро пешкаш кунад ва баъдан ба рақобати навбатӣ мегузарем. Абубакр Нимонов бар муқобили Боқиев. Худобахш шоҳида тариқи даст ишора дорад. марҳамат маркази татами ва ҳаҷме. Абубакр бар муқобили Боқиев. Абубакр Немонов бар муқобили Боқиев. ҳаракат ҳамин Боқиев буд ки Худобахш ки даври аввал бисёр усули зеборо нишон дод. Худобахш Боқиев. Абубакр Нимонов. акнун мебинем ки чӣ амале анҷом дода метавонад дар даври дуюм Боқиев. Худобахш, Абубакр гӯштин намегиранд ҳар ду паҳлавон. шоҳида Қаландаров шояд тариқи дастон ҳам нишон диҳад. ҳолати такрор тақозо дорад. Иззат Худоев
зариф назаров довари дараҷаи байналмилалӣ наврӯз каримзод 3 нафар ин ҳолатро мебинанд. товазаре буд. пеш аз ин партофт аз коргардон хоҳиш мекунем. ҳоло мебинем ҳами партофт аст. офарин барои намоиш додам. анамин лаҳзаро аз даст надем. ман хоҳиш мекунам аз ёвари коргардон Зиёддин Сафаров барои дубора агар тақозо шавад пас тамошо мекунем то ин ки ин партофт чӣ богузорӣ мешавад. ҳоло Рамзи Шамиров ягона довари дараҷаи олимпиро даъват мекунанд то ин ки ҳамон лаҳзаро дубора бубинанд ки дар он ҷо буд ё на. баъзе аз тарафдорон мегӯянд дар ин ҷо ҳолати партери буд, баъзе аз нафарони дигар мегӯянд на, таваққуф набуд. бубинед ҳолати такрорро тамошо мекунем. не, дар ин ҷо ягон имтиёз нест. ҳолати таваққуф зиёдтар аст. акнун гӯшти нидома меёбад. дар ин ҷо Немонов, Боқиёв. метавонист ки Немонов, Абубакр суръати ҳаракати худро баландтар кунад. худобахш Боқиёв мунтазир аст. вақт ба пуррагӣ миёни ин ду паҳлавон кофӣ аст. Боқиёв дубора дошт. рақиб гӯшти намегирад. Шидо, ин шидое ки дигар ҷои баҳс нест. шоида қаландарова дарҳол эҳсос кард барои гӯшти нагирифтан ва Нимон Абубакр Нимоновро шидои аввалро нишон дод. худобахш Боқиёв дубора барои даст пайдо кардан ва камарбанд гирифтани рақиб ҳаракат мекунад. Боқиёв фаули худро аз даст додааст. худобахш Боқиёв чун даври пештара гӯшти намегирад. ин паҳлавони пироҳани кабудпӯшидае ки таҳсин ва таъриф хондем дар васфаш дар даври аввал бо партофти зебояш. гӯшти нагирифтани Боқиёв акнун ӯро ҳам догдор мекунад. яъне шидои аввал барои ӯ нишон медиҳанд. Боқиёв азаре офарин. офарин. акнун ҳатто ипон ҳам тақозо доранд. худобахш Боқиёв рақибро агар ба тахта пушт афтонда бошад, пас Боқиёв агар ҳар ду китф расида бошад. худобахш таҳти робари Равфик Матов. Боқиёв машқварзӣ мекунад. ипон ҳатто анакнун Равфик Матов чунин шогирдони асили пурқувват ва шуҷоъро тарбия мекардааст. дӯстони азиз, худобахш Боқиёв. Боқиёв аҳсан
با چنین پرتافت جالب و جذاب که در دور اول هم اگر اینجا خوب میشد ما رفیق ماتوف میبود ما نشان میدادیم رازه شاید در اینجا حضور نداشته باشد اما پیوسته شاگردانی و با پیش میروند شاید قلندر و جفتی نوبتی رو آماده است که حکمی کند حیدرов عبدالرحمن پهلوان پیراهن سفید پوشیده است با این رقیبش بهادر است که حالا در نوار دیدیم بهادر جورایف و حیدرов گشتین میگیرند عبدالرحمن حیدرов بهادر جورایف فعالتر است حرکت های خود را نشان داده ایستاده است حیدرov عبدالرحمن بهادر جورایف در مقابل رقیب فعالتر است الان آبارد بهادر جورایف سری آستین و گریبانی رقیب را پیدا کردن حال لحظه جویی است عبدالرحمن حیدرov به فکرم بهادر با کمک طبیب نیاز دارد حیدرov عبدالرحمن این پهلوان پیراهن سفید پوشیده دیدار اول را با جاویدان نصرالدینov با پیروزی جام بست کرد در دور دوم نوریدین صدرالدین زاده را شکست داد و حالا با بهادر گشتین میگیرد همون لحظه ای که دست بالای بینی آمده از جانب حیدرov و گروهی از این طالبوف است یکی از فرزندان مربی شایسته جمهوری تاجیکستان سلاله پهلوانی طالبوف در شهر وحدت مخصوصا خیلی هم نام و شهرت دارد همچنین پهلوانان نوجوانی گشتین جدا حضور دارند در این تالار دیگر پهلوانان قوی هستند من باوری دارم که کارگردان این پهلوانان رو روی نوار میآورد مخصوصا یعنی چهره‌های جدید گشتین جدا که در بین مردم میتوانند آن را نمایی کنند و در مقیاس جهان حتی معرفی کشور ما کنند اما فقط خواهش کرده میشود چون آنها شایسته خود را نشان دهد اکنون برمیگردد بهادر و نبرد پهلوانان ادامه مییابد حالا 1-1 شیده است فقط در تابلو هم برای بهادر جورایف هم برای حیدرov عبدالرحمن امتیازی کامل میان پهلوانان با چشم با قید گرفته نشده است مخصوصا این دو پهلوان تو این لحظه در همین دیدار اونقدر آنها را شایسته نشان دادند که قلندر رو مجبور یعنی شاد گردانده برای اونها امتیاز دهد برعکس حال گشتین نگرفتن این جفت داور مرکز شاید قلندر رو مجبور کرد تا برای هر دو آنها شیده نشان دهد باز دوباره اکنون برای نوبت برای
عبدالرحمن حیدرов شیدوی نوبتی دو شیدو برای عبدالرحمن حیدرов پهلوانی که حالا کمربند اصلاح میکند و از کنجی سفید است. یک حرکتی جذاب بهادرانه خواست که روشی معمولی اوچیمت را به کار برد. قلندر و از او تقاضا دارد کمربند اصلاح نماید و غیر قاعده داشتند، در حالی که اگر اصول اجرا نگردد و دست بالای سر رود، یعنی از گریبان داشتن و بالای سر رفتن دست، این معنای شیدو را دارد. قلندر و این را احساس کرد. حالا یک حرکت از جانب حیدرов. بهادر جورایف ببینید میخواهد که حرکت کند. دو سهم گشتین گرفتن برای بهادر نتیجه نداد، قواش بسندگی نکرد. هر دو کم فاول هستند. شهادت کم فاولی آنها در تابلو نشان داد. یک غذر بالاخره با سود بهادر جورایف. اکنون بهادر حالا گریبانی رقیب گریبانی را بسیار خوب مستحکم داشته است. حالت بوقی کردن بهادر تسلیم می شود. اوه چنین هم است. حیدرov که با یک وزر رقیب رو با باخت داشت، توانست که از این حالت موافق دریافتد. طریق گریبان بهادر را شکست دهد. بهادر از یک امتیاز نیم غلبه دست کشید و تسلیم گردید. معنای اون را دارد که حیدرov عبدالرحمن این حالت ها گاه رخ میدهند. این حالت هایی است که کس باوری ندارد، ناخواست یا ناگهان با وجود میآیند، اما کس انتظار نیست. ببینید که در حالی که غالبیت در دست بهادر بود، بهادر هدیه کرد غالبیت را. در این حالت بسیار هم قلای حیدرov عبدالرحمن پیروز شد و دست بالا با دوره های میم بعد. احمد ایوب پهلوان پیراهن سفید پوشیده است بر مقابل ایدیبک امیر شاه مبارزه میبرد. ایوبов احمد کیمانو سفید و ایدیبکی امیر شاه از کنجی سفید. شیدو برای احمد ایوبov. مبارزه در زمین. ایدیبک امیر شاه حالا رقیب را طریق پای بسیار هم مستحکم داشته است. حالت اسایکامی را پیدا کردنی است. مجبور میکنه رقیب را سمت دیگر تاب خورد و با این شکل حالت اسایکامی را دریافت کند. اکنون دست را داشته است. شاید قلندر وانیست نشان میدهد که این قبول است و حالت اسایکامی بسیار هم مرکب. پای را اگر وارد سازد یک وزر بسود امیربک یک وزر بالاخره کار کرد. مهم وزری که بود کار کرده است احسن برای ایدیبک امیر شاه. فیضلی یکی از مربیان جوان که قبلا در گشتین های ملی تاجیک گشتینگیری میکرد، مخصوصا در منطقه های ولایت ختلان. هنرنمای فیضلی برای همگان معلوم است در ناحیه ورزاب باعث مربی جوان کار فعالیت دارد. شاگردش ایدیبک است، همین پهلوانی که یک وزر شایسته شد.
این شکلی که پهلوانان داشتند نتیجه ندارد. قسمتی از رقابت باقی مانده است. اگر رقابت 4 دقیقه باشد پس 2 دقیقه دیگر در پیش آنها را انتظار است. در این حالت میتواند که احمد ایوبов هم حساب را تغییر دهد. دست و چنگال ببینید در اینجا ایدیبک امیرشاه. اوه زمین افتید. شاید برای ایدیبک شیدا نشان دهد. اولین شیدا برای دستکشی از اصول رقیب. احمد جان ایوبов. یک امتیازی که رقیب دارد. سعی کوشش احمد جان برای آن است که امتیاز را ستاند از رقیب. تالار ورزشی قصر تنیسی شهر دوشنبه مکان نوبتی برگزاری مسابقات جمهوری جداکاران تا 21 ساله شده است. طریق گریبان باقی کردن در اینجا. از جانب ایدیبک امیرشاه. وازاره احمد جان ایوبов یک وازاری کار کرد. حالا حساب برابر است 1-1. باز این افراسان برای داشتن دست و بازوی یکدیگر آماده هستند. اجمه و کار به گلدنسکو می رود. گرچه من کودکم تا هستی جوان با گوشتی کمر بسته دارم میام. این شابایت ها به خاطر همین نورسان و نوجوانانی هستند که در گوشتین آنها را نمایی میکنند. پس هر کسی که نورس یا نوجوان است اگر کمر همت گوشتین بندد به هر کاری که همت بسته گردد اگر خاره بود همین گل دسته گردد. احمد جان ایوبов خال را به گل دسته هم نزدیکتر کرد. فقط توقف بود در حالت زمین داشتن و اگر نه این امتیاز یک وزر دیگر و ایپان جان بس میشد. به هر حال قلندر و داور مرکز اشاره میکند که همون حالت را باز پس ببینن مگر بود یا نه امتیاز. فکر میکنم توقف هم بود اما
овазари ҳам ҷамъбаст шуд. ана бубинед ҳолати таваққуф буд сараввал ва баъдан кор дар замин ҷамъбаст ва заре. ана гул анамон хол гулдаста шуд барои паҳлавони пироҳани сафедпӯшида аҳмадҷон айёбов. даври сеюми як сурати ҳисоб ҷамъбаст шуд. дар даври сеюм дӯстони азиз ҷуфт чунин даъват шудааст. давлатов ферӯзҷон бар муқобили нуриддинов. давлатов пироҳани сафед ба бар кардааст ва нуриддинов бошад бо пироҳани кабуд гӯштин мегирад. ҳоло дасту чанголи паҳлавонон барои доштан ва нишон додани амали якдигар ҳаракат доранд. дар инҷо оҳо як овазари ба суди нуриддинов ҷамъбаст мешавад. қаландарова ҳоло ишора мекунад дубора бубинанд ин ҳолатро. як овазаре ҳоло аҷме ҳолатро диданд ва хулосае омаданд ки дар асл қабул аст. давлатов рӯ ба бохт дорад ва нуриддинов пеш меравад. муборизаи паҳлавонон дар вазни то 60 кило. файзулло давлатов ҳоло файзулло давлатов таҳти роҳбарии Иззат Худоев машқварзӣ мекунад. мураббӣ аҷизу садо мекунад ки рӯ ба бохт дорӣ. нуриддинов бошад юсуф
шоҳида қаландарова шидои дуюмро барои Давлату Файзулло нишон медиҳад. Гӯштин намегирад. Яков Азари ҳоло дар ин ҷо кори Юсуф Нуриддиновро ба пеш мебарад. фурсат аст барои тағйир додани ҳисоб. Файзулло Давлатов ҳам метавонад ки бар муқобили рақиб камари пурқувват бандад ва мубориза барад ҳисобро тағйир диҳад. Аммо Юсуф Нуриддинов, Яков Азари ва ҳатто ду шидои дигар рақиб ӯро куллан пеш бурдааст. яъне фарқият аз замин то осмон аст миёни набарди ин паҳлавонон. як шидои дигар ё Юсуф Юсуф маҳораташ баландтар нисбат ба рақиб меистад. ҳоло дубора дасту чангул. бубинед дар инҷо ҳолати бисёр ҳам хатарнок барои ин, вале гӯштин намегирад Файзулло Давлатов. барои Юсуф бошад мухлисон гӯштин гиред гуфта садо мекунанд, дар ҳоле ки гӯштини хуб ҳам дорад Юсуф. яъне рақиб Файзулло Давлатов гӯштин намегирад. Қаландарова шоҳида довари марказ ҳоло шояд қарори ниҳоии худро барои Файзулло Давлатов барорад. чунин ҳам шуд. Хансоки Маке ва Юсуф Нуриддинов. Яков Азари паҳлавони пироҳани кабудпӯшидаро бо шиду се шидои рақиб даст боло кард. Акбарҷони Ҳасан бар муқобили Нозимов Салмон гӯштин мегиранд. набарди паҳлавонон акнун дубора дасту чанголи якдигарро доштан аст. ава набард идома меёбад. акбарҷон чун фасли баҳор фаро мерасад, акнун гӯштинҳои миллии тоҷикӣ ҳам оғоз меёбанд. дӯстони азиз, набарди паҳлавонони ҷумҳурии Тоҷикистон дар майдонҳои ватанӣ оғоз мешаванд. ин импон аст. офарин акбарҷони ҳасан даст боло мешавад. ҷуфти навбатӣ Убайдулло Қодиров бар муқобили Аҳмад Умаралиев. ҳоло пеш аз оне ки муаррифӣ шуд, инҷо партофти пушти пойро мебинем ки хеле ҷаззоб ва ҷолиб. дӯстони азиз, чун
аз гӯштини миллӣ аз гӯштини ҷудо, яъне бародарӣ ё баробари шабоҳати гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштини ҷудо аст. барои ҳамагон маълум аст ки таърихи 21 марти соли равон дар арафаи ҷашни наврӯз дар наврӯзгоҳи пойтахт мусобиқоти гӯштини миллӣ баргузор мегардад. рӯзи 22 март бошад дар ҷамоати ноҳияи темурмалик ба номи саидмӯмин раҳимов гӯштини миллӣ баргузор мешавад ва паҳлавонони гӯшаву канори кишвар метавонанд дар ин мусобиқот ширкат варзанд. барои пост доштани номи накӯи саидмӯмин раҳимов гӯштин доир мешавад ки ин ҳам як фоли нек аст барои паҳлавонони кишвар то дар он ҷо ширкат варзанд ва сайқали ҳонар кунанд. ҷуфт аллакай эълон шуд. обайдулло қодиров паҳлавони пироҳани сафед пӯшида аст, бар муқобили рақибаш аҳмад умаралиев гӯштин мегирад. обайдулло алло аласай обайдулло мехост ки рақибро самти дигар аводият, аммо аҳмад умаралиев намегузорад. баръакси ҳол аҳмад умаралиев пештар гузаштани аст. сари китф ба кор бурдани ҳаракатҳои ҷаззоб ва ҷолиб шоҳида қаландарова ин ҷуфти навҷавонро ишора дорад то камараванди исло намоянд ва баъдан муборизаро идома диҳанд. ҳар он кас ки ба гӯштӣ набард оварад сари меҳтаре зери гард оварад. ин навҷавонону ҷавонони кишвар акнун камари ҳиммати гӯштин бастанд. ҳаракати обайдулло қодиров ҳолати асайкоми метавонад ки анин ҳолат рақибро раҳон накунад. бисёр ҳолати қуллай ва муфид аст. панҷ 10 сония яко азари ҳадя кардааст. на тариқи пой ҷо 20 сония ва ҳамин тариқ ипон офарин обайдулло қодиров қодир будани худро нишон дод. акнун дӯстони азиз баъд аз нишон додани ҳолати зебои ҳолати асайкоми ҷуфти навбатӣ даъват мешавад. фаррух ҷобиров паҳлавони пироҳани сафед пӯшида аст. бар муқобили рақибаш абдулло мирзоев гӯштин мегирад дар вазни то 60 кило. фаррух ҷобиров пироҳани сафед дорад, ҳоло дар ҳаракат аст ва абдулло мирзоев бошад бо ҷудочӣ ҷудогӣ кабуд гӯштин мегирад. ҳаракат барои мирзоев ҳолати наметавонад ҳолати зери чангол қарор додани фаррух ҷобировро. абдулло мирзоев ҳоло ҳарду ҳам анқариб ки мусови гӯштин мегиранд. шоҳида қаландарова бонуи паҳлавони тоҷик қарори худро дар бораи шидо нишон додани ин ҷуфт набаровардааст. абдулло мирзоев бо
камарбанди кабуд гӯштин мегирад таҳти роҳбари анами паҳлавон таҳти роҳбари Рауф Ҳикматов машқварзӣ мекунад. ин паҳлавони навҷавони тоҷик дар бораи тарбия кардани паҳлавонони наку махсусан лаёқатманд аз ҷониби Рауф Ҳикматов собиқ паҳлавон аз ноҳияи Ховалинг, яке аз мураббиёни ҷавону соҳиби истеъдоди кишвар маҳсуб мешавад. ҳам хислати наку ҳам сухани ҳаққи Рауф Ҳикматов барои ҳамагон маълум аст. бисёр ҳам ҷавони софдил, ҳақиқатпараст ва садоқатманд барои тарбия кардани анамин диёр шогирдони асили худро. барои бародарон Хуршед Ҳикматов ҳолати асайкуми метавонад ки дар инҷо Абдулло медошт. Абдулло имкониятро аз даст дод лаҳзае. ҳоло дар ҷавоб рақиб Фарух Ҷобиров, Абдулло Мирзоев, ҳаракати ҳарду ҷониб хуб аст. Абдулло Мирзоев, Абдулло Мирзоев ҳоло пешсаф мебошад нисбат ба рақиб. дар ҳолати Фарух Ҷобиров камфаъолӣ худро нишон доданд. Шоҳида Қаландарова маҷбур шуд ки ӯро ду маротиба бо корди зард танбеҳ кунад. Абдулло шогирди Рауф Ҳикматов ҳар лаҳза кӯшиш барои сомон додани усул аст. равишҳои хуб ва техникаи назди гӯштини ҷудоро ба кор мебарад. ин бори дуюм аст. Ҷобиров, Абдулло муҳим пешсаф аст. ҳарчанд иҷроиши усуле ё техникае ки аз ҷониби ӯ нест, аммо ба ҳар ҳол Абдулло кӯшиш мекунад ки пеш равад. аммо эҳтиёт бояд кард. бо вуҷуди ду шидои рақиб метавонад ки ҳолатҳое ки бошад як вазари ҳатто як вазари метавонад ки ду шидои ки рақиб танбеҳ дорад ӯро бартараф кунад. Абдулло кор ба гол дустгор расид. ҳаракати паҳлавонони навҷавони то 21 кило 21 сола миёни паҳлавонони кишвар аз манотиқи кишвар махсусан аз шаҳри Душанбе аксаран паҳлавонони толорҳои шаҳри Дилрабо як вазари акнун барои Абдулло билохира самара дод ва Абдулло
мирзоев шогирди рауф ҳикматов ба пеш меравад. ҷуфти навбатӣ пироҳани сафед ба бар хоҳад кард. паҳлавони шаҳри бохтар бар муқобили Назиров. Бенямин Назиров паҳлавон аз шаҳри Душанбе бояд ба набард бароянд. ҷойда қаландар ва Наврӯз Каримзодро иваз мекунад. Наврӯз Каримзод ҷойда қаландарвора иваз мекунад ва чанд лаҳза пас рақобат шурӯъ хоҳад шуд. акнун панҷа дар гиребон. набарди паҳлавонон оғоз шуд. ҷумъабой холов паҳлавони пироҳани сафед пӯшида бар муқобили Бенямин Назиров гӯштин мегирад. Наврӯз Каримзод ба ҳайси довари марказ ин дидорро акамӣ мекунад. бисёр рақобати ором шурӯғавое ки дар дидорҳои қаблӣ буд дар ин рақобат ба чашм намерасад. бисёр оромона гӯштин мегиранд. ҳоло аз ҷониби паҳлавони пироҳани кабод пӯшида Назиров ҳолати лаъ додани даст, аммо бартараф мешавад. набард идома меёбад. ин паҳлавононе ҳастанд ки аксаран дар нав қадам миёни бузургсолон акнун хоҳад монд. аксаран шояд донишҷӯёни донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ба номи ҷаҳон паҳлавон Саидмӯмин Раҳимов ҳам бошанд ки дар ин ҷо гӯштин мегиранд. махсусан бародарон қувватифоо аксаран шогирдони Ато Аббос мураббие ки ҳоло дар толори варзишии Кони Гурд паҳлавонони наврасу ҷавон тамрин медиҳад аз гӯштини ҷудои ҷаҳонӣ. ҳолати лаъ додани даст дубора аз ҷониби Назиров. аслан ҳоло анамон шӯру шавқе ки дар гӯштини ҷудо буд қаблан
میون این نوجوانان کم به چشم میرسد. او حرکت های جذاب و جالبی که به چشم میرسید نشان دادن شید و این معنای آن رو میدهد که این پهلوان اونقدر با میل و رغبت زیاد گشتی ندارند. این رو نیز هم داور مرکز هم مخلصان احساس کردند. در گشتن جدا سرعت نقشی مفید بازی میکند. با این خاطر باید با سرعت بلند آنها گشتن گیرند تا اینکه زیبایی این گشتن جهانی جدا را برای ما نشان دهند. بارها گرند اسلم گرند پری آلت لا دادن دست حالا دوباره از جانب این پهلوان نظیرف نمایش دادن گرند اسلم گرند پری ها مخصوص برای همین است که پهلوانان ما آموزند تا اینکه انمون روش های محبوب گشتن جدا را برای یکدیگر نمایش دهند. کار در زمین خوب است اما باید اصول های باشد که برای مخلصان جالب و جذاب باشد تا اینکه مردم در این روز استراحتی راحت برند از دیدار گشتن جدا. این نورسان شما یعنی آینده منتخب جمهوری تاجیکستان در گشتن جدا از شما وابستگی دارد. شما باید هنر نشان دهید که از منتخب امروزه فرقیت داشته باشید. از این خاطر ما از این پهلوانان امید داریم، هم مردم امید دارد، مخلصان هم امید دارد که زیبایی گشتن جدا را نشان دهند. چون حالا اکنون فصل بهار فرا رسیده است. نوروز عجم، نوروز بین المللی فرا رسیده است. حالا پهلوانان اکنون به میدان میبرند، در مقیاس جمهوری گشتن میگیرند. مخصوصا تاریخ 20-21 ماه نوروز اشاره دارد که تو این پرتاب اینجا صورت پستر بود. تاریخ 20-21 در پایتخت کشورمان و تاریخ 22 ملکه در ناحیه تیمورمالک برگزار میشد. این پرتافت رو ببینید، شاید صورت ظریف نظریف میگوید قبول است، این وزغری است. او گلدنسکو اکنون یک وزغری اینجا پهلوان پیروان سفید پوشیده خالف جمعبای را دست بالا میگرداند. برعکس نوروز اشاره میکند که برای که نافهمی میان داور مرکز و هیئت داوران سرداور باید قبول و نشان دهد. بله خالف جمعبای